A bus driver was beaten up by public trying to escape after hitting a bike. After the incident, he was taken to Visalgarh Hospital by fire service officers. The incident took place at Visalgarh on Sunday afternoon. A bus with number plate of TR071223 was trying to escape after hitting a bike. This incident took place at Visalgarh on Sunday afternoon. At the end, the natives caught the bus and stopped it from escaping, and the driver of the bus was beaten up by the people. The Visalgarh police and fire service immediately reached at the incident place as soon as they got the report. Later, after the incident, the bus driver was taken to Visalgarh Hospital by fire service department. The bus driver who was beaten by public was Tutan Bishwas. তো আমরা অফিসের সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আর কি। হ্যাঁ, একটা বাস গাড়ি একটা বাইকের মধ্যে পুরো লাগাই দিয়েছে। কি আসলো এটা? গাড়ি হলো বাস গাড়ি। বাস গাড়ি? হ্যাঁ। আহত কয়জন হয়েছে? আহত তো আমরা একজন নিছি। তাই কি আসলো এটা গাড়ির নাকি তা? তাই না তো বাস চালক গাড়ি। বাসের ড্রাইভার? হ্যাঁ, বাসের ড্রাইভার। কি নাম? নাম হলো টুটন বিশ্বাস। কোন জায়গাতে পৌঁছাছেন? আমরা বিশালগড় হসপিটালে পৌঁছাই। After the incident, the police took the bus in their custody and they are now engaging themselves in the case of the incident and studying the case carefully. Bureau Report, Chini, Khorang.